Kita kating jopi kai kijing so jopi ha bade ba ni kita kating jopi se fidan em kata kijing so na kating jopi ba phila banyo ya jing jok lum gram khari election bom MP oh kata ni don ke jingkermen ke khrau ya ke jing job kita kating jopi ha gram phila pun kre bai kita mangi ke ba phila ya sa ba kini si bladep ni mana bladep pada haru kan nopi don jingkermen ba ba kan ai ni kijing san pe you are the first time ba ketika ketika punya koni election party the first time ke koni ke MP election but atrai lengba kini social media but lengba ki meeting ki prepare ki bila lagi em don kan nu ka jing atatin ya ka jing kersan ka bangila yo lu padba keleng saudong ki lai pun rio tu ki konsulsi ke kita ki mat ke bah mat do ke bah pun ra do ke sa jo kemu MP akabidip kita kagaleng jo party ngin sa like padba e manifesto ki jongi de yamata in mongin in sepen benar dan kat tu kan dikendiat segi mentah kena ke soi phila bsi tu ini kita gimat rekam tu nak kalian jok parti personally nak kalian jok hilat kita ba daki ai kimat menera toh ko hi ka baning kong hi te ka kanong rem ka ba ni ko parti ka ba ngi let chu pai ba hakeni ki na do ing stang hi ka parti ka ba ngi let supaya ba di kenong rim kabagi ukwa ban yo I ya senchar khadar kaba khoi senchar khadar kaba light kaba pamsap senchar khadar kaba ni khun persha ya ke chindu senchar khadar kaba yo shilang khamat ye no para ga ko poru skawe pre ka kenong rim ka jongi ka party ka long pangin yang banjada ya ka hok aga bede ka do ka shap khayi pateng par ke we ke bre ke hok ke jongi kum ki kinong sok snom jo menika jela ka ba ke jom haru kan ofis long confident bahkan ya persya ikini di kamtam ya sting MP pemerintah na kongres kumjuru ya ki kandidat zong ka NPP kamtam ba NPP mta kadana ketika government ketika parti ke bailam ya ka government yang dipojen na zong ni ngem don penunu ke jing artatien abi ya kun pan poi be chaka thong te bat don kanu ka wei pan ka maong biang kajing artatien agni kajing kun nomor atrai ki pat ba hi ki bangi ki ai ngi ka kajing kersan kat cham ngi lai kat ahi ngatrai kala biang ba ni ya chek khmat chaplan pat ni yap ya kata kapor mo okay pikan mention ka bede ba ketika policy nang tak samla kamtam ke ban address ya ka jumpa biok kami jam jong samla ketika kamtam ketika ketika kejuk banta kamtam ketika Islam ke banta ni bagi sama lagi kimat ke segi makhraba ke dia mereka yo kamu jam ketika steps nak kena jom pula macam ni kamtam la dol job la saya nak chuong lengkot utama tadagi I beki wei pat ki wan shek ni ka jela ka jomi te kadon ke ka bale se kadon ke bale se mangi ngim na bani I kum ki khod samla ke ka badon ke ni ka jela ka jomi ke klayo ban Dr. Iki pila ban stuk khambah kata namar bagi beri ki baskap kena kham stuk khambah kan kita jom kuma ong biang ni don nagaleng jong party ni bangin sa ai ba ita ki manifesto ki jong ni ke ka ba long nan ong tap long kan blat no kata mo Dr. Iki awar jar pulai pilai ko ni election MLA na musling ilalong basaw pada hakani ka election pemerintah ka iga jingya pair phi I poro phi kun election MLA ber ka iga jingya pair menta ko phi kun ni election MP kamtam ba phin konvensi ki ba jong lai pun tu li ki konvensi hang tu por mi kirang long ka party ka barang khna antang kumba system ni ai ka ba upai ba se tu ka por dang kham ban snotho ya ki nongrim ke jongi kata ka jingi jinga jongi kum ka party re ba ka jing re shitom ka jongi kum ka party ka ba phi hi kum ong kam re ka party tang ka ban ya khun ya election re ka party ka ba kwa ban hi kai ka party ka ba kwa ban panshai chu pat ba nong sok snong jo ka ri ka ba it ka jongi pat hai ta jing ya den ti mentala ars dam tam e ngi I ka chikala ka ba ai ka jing kerben yagi kum ka party but ya ka state ya ka jala ka chat penri di baro kuai
Dr. Ki sa kawai nung ni ko ay pwede ko nek mentahi kini ki nung yalam dong ki portal party ya wat kini ko tong ki kim don ji sana ya ki ne ki pai ba kim don ji sana ma ko tuan basau ke election ni meli berada ke yang baru de ko tong da re pa ko yo ban percaya lot ni ki kena kata ngai kipat ba bakin bisa mo Dr. Ki dia ciri election ni bagi sakut kimat ikre kepada tim si kunci untuk LP apa nak ciri apa bijak ke itu kita di arti ngapoi yang sekatahi kejubab kejama kelong sashi por ini dia bingla plot ke manifesto pinsa i bat ngin snap pensyai ya kita ki matrikam ki jongi nak benta ketika kumu MP Dr. Ki la ban tu ingi kai jing bamla ban poi jong presiden ba Ardan nomor man ki jing lang jong pi di ba Ardan dan kamat ya lambat ba Ardan re kan ni ka si ani khlip mat benta dan ki i kum ka party ngi don kini ki meetings go peru her ki bingila depan bet lupa lam apun tayo menchwa nakal yang jo ka party ngim don ka ni ong i ba Ardan pi lek yo tu ka meeting pendep yo tu ka meeting but i don hang ne ki don ki MLA ki don ki nongkit kam jo ka party nga try kala biang kam don ru ka jing don ka jing bom don ka jing ba Ardan kum ka party ka ber ka jingkit clear ki ya daga nanti daga jing soto jing mutlang kong kina dalam juga parti bariki keladon ke jing benyau na kinong yalam nyam yo na bi Ardan i keno yo na bakadon ke jing dia berkata kan bahasibun ya kita kiba ong ya kebakum kita bakin ngap ha ya ke be Ardan ikren endai bansu keren bansu sim ya ki jing keren tang lam das ngap lut ya baru along ke bam sotona ka ba shwelam ko ban shwelam baklayu pai ba Doktor kedan ko ke jing no mo kamtam no candidate jo ka RDA bong way waje kimi way waje kipa pipi don yu bonong lor kini ngam don ban ong lo kita ki jing keren ke ki parti ki ba persya pi BPP ki ora tunun ka IP stage ko sa bara ba persya ki ni dai ko pinam ba persya no ko jing no manu bagi ong bagi persak kita hindi mo kita harus coba ong try ka bha bagi snap ha bagi pet bha ya kijing kren ke jongi alor kata ka jing keno ke jongi ban shu keno ban shu lam bakla ya kijing tu bakhat jong pet ba ai kali ka jing sanya i kalong ke ka ba susi haka long kum keno yalam kan ki bagi khwit nanti ki ban yalam ki ban pensai ki ban kren ya ki nongrim ban long ka jing ku yu pai ba ban lam yu pai ba ai ban su keno kum ni kum tai long khundong palapi